Yo, tare rayalo suruh kep. Non ni gitu, pas itu, tak tiap lang puasa lai pu. Kalau tiap ke, dan balik pu, sedang tak. Dan lagi tiap ke je, tak parkwa bayar long lah. Dan enam pu. Use any bank card at this ATM. Aduan pali lah yang ke. Nanti aduan ni ada. Bukan ada top deh yo, tapi ni sisi orang dar sisi. Nanti kita aduan ni ada. Lagi tiap mesin lah ke. Apa dak bang ke sisi kamera do, orang ke sisi kamera putar boleh. Dah card lah. Ada oleh pun ke. Sedang tak nanti puasa lai lah. Nanti so card dok pun ke. Nak jauh long ke. Mana ke dak English selagi apa? English. Press button, enter pin. Hello, Arun Terang. Please key your pin. 9 3 6 5. Guess you. Select your account type. Enter the amount. Enter the amount. Dan kalau ya 10,000 jo, suruh cap selai pu. Nak kadek long berang pa. Please wait while your transaction is processed. Yo, tare rayalo suruh cap. Mai tiang. Akan aku parkwa bayar lah. Ada ke nasu tiang itu ko tawar di sulu. Talai pun ada. Non ke jo, lai pun ada puasa tak. Ini hamdan pun ke. Pasal ini video panel lah. Mau kapan datang tu nak kardong.